ye ya ho bona weekend ya kokofo dia idie na wo se se wo ba wo adwuma ne tentem na otumi akohome na wanya abotre na wanya hode na odi akoginam na wonim se third suspect ye maame Cecilia Benada pa kwadro ade abo ma wo ma wie sika $1 million ane Ghana cedis so bebre no third suspect no Job wono so court amano bail eno ye 300,000 Ghana cedis bail na omodi amano ho asem wo daily guide da obokrata yanim ha ya wonsaka obekenkan bi na omampani Akufo-Addo neguso a katre ye aman hodro sofo a wo mo befa Africa no mum de ye konkoso mum aye nananom breye ese wo so mo maye empatasika so mumpo ne kwa enchirima wo hoye wo ho omfamre yen so ati ase because adwuma a omode eye abibi man eye wo mo nsase so ene wo mu kroma ne amomodi kan de ye beka se omo develop no enye adwuma ketwa ena kwa so mu so no eba na human rights ne ade a etia hye ne mra iti compensation no mampani eguso ka esisudua ese ho behia so omode beba eno so ho asam wo daily guide the bokata yanim ha sei Dr. Mahmoud Baumia ene Adom na kopie mu wo Tamale na airport phase 2 no Romako bia no womo chese $70 million ene sika ekomu a womo de ye adwumantie ne wo Tamale dia wonim se no mo airport no a meet international standard airport no about ehoefe ayo obenya pictures ni bia man na the new Tamale airport yes join your Facebook pictures no ya the egu Facebook Karen is saying Karen your front desk Karen or back here and then enter ya the back of from ewiem se na ya kosi Tamale yeah ya no atwen why Karen ya be frem ya France na de otisi akwaba anya hwe eno na da hoyi wa wo pese wo the new Tamale airport no bra Facebook na be the new Tamale airport efe sika ya di yampa sika ekomu no eye $70 million. Let's say $1 million. Mako 70. Yes, and ekomu and na ye hwe wo hayi fe nti omampani abedi akire oh high kama Dr. Baumia ene di animu yi a omo ekwentu hwe mu ampanyifo ahodo Minister of Transport so papanyi no eka ho bi eno mu nyina akoyom ko bia ayefewu oyefe na entichemu na aba ho no sese ye ya ye ka ho asem no wo mo sese no enioma kwa animu nti facilities ni ade ni nyina no eno so no akokọ nanim nti se uyi se eye omo sese no omo akonsort atoto ne manyina wi aye test ni bi bia wie eno mo de bia no na wo mo se beboa wo na komo tu kwan tenten edi komo ni ade ni nyina no ni nyina ebe free honom na sese no ne ntoto ye de empanyifo say ye kama Tamale International Airport Facebook pictures no etwagusa ayo amane na ho ade efe de na efe enya ye beka enti se ekoyi a abasobode na se de ma sina de Tamale International Airport international enti arrivals no na ewo benkum so hey na departure no so ewo nifa so enti ma meche woni ma abamu no ma behu wo daily graphic enti omo che say when a modern terminal kra a o ma ye e dia beka ho ti ye hu ayo afa baba yi ho no bra enti modern terminal no ka ho we ya sija jo bo am na tatu kwan na butre na ko wani exactly thank you na wo hwemu ahu o ma ye modern abẹ for the part terminal building no na ediama na omo wo facilities bi ti se VIP lounge no so no wo mo dia ba no mo two boarding gates eno so wo honom wo mo 4 service check-in kiosk it's a kiosk now ko check-in na obekom no se no o manya enai wo honom na 8 check-in desk eno so e wo honom o mo wo airline for offices e wo honom commercial retail areas na multi-purpose terminal no so no e for hajj travel facilitation no ene honioma eno so no ma ye ediama samia makota malepen
eno so me fa wiem se ne koye wo se me maku no bra ye ma me ya kafaba nipa omobro no sisters keepers association ne koye nti agya fauze ka rim but bra mo koye na no say da bi na nu say na nu say oh na hono de even though say na hu say we ni wo sisi je na nu level we nti o say agya asan de me ko ohun international airport na say obetimi ato free New York na wa belande wo Tamale straight nya fe na wo ba be sikutuka from JFK na be fa domestic to Tamale na ukokra sa my dear eya ne sa my dear mabodwumanti no eno ana wo hwe e wo Facebook no to the person we ni fili gadochi dia pacho kofre ne kotamale ne ucha ticket wo kutoka ha na edo so achekra be 30-45 minutes 45 na wadru Tamale na wadru Tamale nso ye bia ya environment ne ye kama e wo cool me kire wo fa from a be the moon nyina be 18 hours to 24 hours o fa from na free hanu ko Tamale kaya koya na kaya baja ho me ka da me ko sola ai efia obebre abna ye fia ye o de so pa oh hanso aka me ne ku na nya ye fia man kwa asem na meka wa fia na asem na wudi na fia na meka no enkwa e wodi be fia man kwa ma me kwa manim na wodi Mrs Force ba bia obi ameche no pe wate teacher ma pa eti delegate abokata wa na begusu gina no na Miss Kataba bia ejam se Maria ne Bank of Ghana so na eche se omo save o man Ghana economy no sanse na ka ditch bu pa na ekogu no omo save economy no so ho asem da ha omo pani de se maka kire so enti ma me ko daily graphic da abokata na sija asem mo na mo ko school mo ya digitalization ya de say mo ya Baumia Dr. Baumia mate for sa no na omo kire say a new radio technology biaba ya we no digital audio broadcasting ye 20 afa no DAB na wo see dab na kasa na ye a supposition bia ye dab ohun enye sa dab ni bi na ye kan na we no mo chese obetumi a transmit wo bra anya afa na wo frequency te say 106.3 na wo de koseche no we no digital ya ebe abeboa ama se utie wo somade ye kasa radio 7 ade nyina na ebe kɔ nanim enti we no try no mo chese take you from page 4 hye etoto ho niema eno so daily graphic edi mu ama ne aba na parliamentary select committee na eka asem wo che se Ghana asave $1.5 billion e de free GNPC Gensa deal nim na che so mabodwuma de am oman no ye da wo ma so ma save Ghana sika ye da wo ma se Tamale International Airport no so ye wo ma bia no daily graphic e de ho asem ato anim ha sei abna dab no a obisai DAB no quickly and me call me bisa Wikipedia enchirimu no ne se digital audio broadcasting DAB is a digital radio standard for broadcasting digital audio radio services in many countries around the world. Defined, supported, marketed and promoted by World DAB Organization. The standard is dominant in Europe and is also used in Australia and in parts of Africa and Asia as of 2022. Last year, and I'm in Chad. Now, when you say, West Africa has said no, Ghana, New Maya, Edikai. To say, yeah, Ghana set pace now afofro for no ediachire. To no, yeah. Na wasi any technical for ni din komo ye na omutumi kire ye mu nya dabo sa ommetire mu ye na ye nom na ye ntiase no so ho asem e wo hase na sija ma me fan kwa defend the bucket ye nyim ha ya na airport Tamale airport no e ho asem e wo ha na aban no so mo chese coupons a new bonds no 2.4 billion Ghana cedis aban no wa settle watoto ho nyoma nyina e de awie na eno achi so no owura Benis an de kuma enso enfoni edaha was research to find one traditional dish as Ghana's national food underway ayo tino se no hwehwe mugu so a ekoso ye mo behwe se sije nnuane a ye die Ghana hanom nnuane ne droso wokọ eye region bie mu a ewaduane a ye common pa wo mu die enti se no mugu so a ye hwehwe mu ye bekọ akọwi eche ne ye beka se aduane we die se ba bia behunu aduane we no na che se represent Ghana enti no shanka aduane be na osefa
Say aduane ya no awie ana say. Ya no awie dish into the ya no awie no bia akwa aka no ma omo woni bebre ukọ eve ho so omo woni bebre wo ban kran omo woni bebre nti no de betumi identify say paper ya me hu ye de ye define da we ya me hu ye de ye ritoko aduane we de ye Ghana aduane we de free Ghana pe eno no mugusu ya ho hyehyemu no aduane ba ko a menhye den hunu in other African countries ene meko raw meko ni toast ni ade a yetwie abomu no yetwie edidi to say banku fresh tomatoes okay fresh tomatoes fresh pepper fresh onion fresh garlic fresh ginger na yetwi edenchi afra na yedi banku samum sije sa ya no meba no so mutumi di mako e ba na Nigeria for no sa meko ayetwi omo chiri kokokoko because omo swallow no omo hu say ye didi meko ayetwi no a omo sere ye ntwe because ese omo didi na omo friend soup no enuane ayewade ato ha de no krenie ka menyan yanka Ori Benisan dekuma pacho monfa ebodie mpese ni kontomria bomu na paya gu ho no ka monfa no wo mo ade na da Facebook sesi ya no Tinalina Catering Services say from na ochina omo session yen wonim say no ha ya na meti na mebisa Karoni Kofi se aduane yi ma mo hwe Facebook no nuane abuso e wo Facebook ho momra mo join e why na we de ye ni na ehwe eti aduane be na hu no say betumi ama yes identification no brodiam pesi media no a gobe ye guy but ya na metwetwe break gobe ho kakra na dokuno no so dokuno enkran dokuno no ani mako wo hu tuza fi no da bi tuza fi de ye komo kakra wo sa da countries e bi mu so ye tuo no Burkina Faso ni amne de kontomra bomu na de yetwi no unya mantire bia me ya na me pe mantire chen wo se kwa no ya na ye otiko momone otiko no nkase ni bebre ti se ko bi apapransan so nye bad apapransan so nye bad apapransan eno so nye bad ha nyane ne de edroso fufuo de unso Nigeria fo no wo fufuo ni bi omo de na mo wo abe wadrum mo de no mu wie so Sunday Robert Chire senior mo ya ka banku no no nye original fufu ayo 5 wase makom chana na pay o hia pictures ni ade gu he ya kama nuane no doso nti se ye pese ye identify ye ho kokonte so na wase ho no kokonte moi kokonte so kanya bado banchia ya hata na fi ya yam eni e no sa no mo man de wo se wo ye nkron kuma ni mu a eno no se ye degu apaso ba bia ye soja no na wisie na pun no na adrai eno ka na hu se kokonte se tun kabisi ebi so ha ye sheda na nkotra fa so na no kra odi anya de wo ma ka kokonte light ase fufu nkotra fa so na wo mo ja mo na guso ni ade na ye yi kutire eno ni kokonte no eno ni kokonte in fact mo ma kokonte ne represent but o se ye tuntum no say ne ma fo kokonte light brownish brown ne hwan ne de eno nye kokonte na ye ni no o hwe abroche no ba this time ama mu tribom kra ye die jawo na dos ye die jawo that's ye be di agro enti nuane na ya assemble ha no fried rice ndi ayo ndi fried rice dey obi aye fried rice kokoro no ene gobe no eno nye bad dok enkran dokuno no ni mako no nye bad body ampesie no so ni mako ye twi na nye bad ena fufuo no kwa na o se ye bunabunu nkwan na ye nya nwa kakra ye nya mre kakra ye nya dry fish so na mamu awo ye nya no so kakra ahuna odi tolobi fi bie no ahuna de awo no opa mama ne de yinka no na de awo no na koto wura koto no so de mu awo no na de awo no na who you sim enti ano na se no the find that there to ya mame omo hwehwe no enti ya mo de momra wa na ye hwehwe mu yie enuane ye deda henso de ahode nko a mogya nko a wotene hudi a to the face green no ye correct konto meni say correct for example for o say abnana CG anapa tutu anti mo boss abre mo amusha eni hwe hen ni hwe he ya shadow Adom FM he ya ti nuane ne de e correct kwan bia so sije minim so wo benya ba ko a ebesie nyina nan
eni omu adwuma ye pa o CJ and pay me point a top taste honam de mani ono so do tumi o frɛ na obetwi makona si ho sisi a sister Joanne VVV nti Mr. Anson ne bra why na me pontem why bra CJ mami ko manim na ye ane sa mami fa ko ABC News wo hwɛ ni mo ya wo mo so dia to hanom wo se enioma miensa ɔseniama miensa na wasua free doctor Mamudu Baumia enchen kojo pon kroma na aka ne nyina wo ha nti ubie da obokata yi mu a obehunu de okan ye NPP special delegates conference no so nyame eya adoma memenda na eba so party no akasa na kokonte de we dey top taste kokonte we de ye no me hu top taste signature me say your top taste na den me hu top taste signature e wo kokonte ni nkate nkwan onim sa no pase onya kokonte dia etumi gina ho san the whole day no say me di kokonte ni nkruma anopa be 6:30 menim ni akwesi asempa ya bobra bi pen ahamachia ya bedu adwuma mu mon kama no masem be ye no nan kononum ya kire ha ya kokonte bi hye honum sa antigen no kire ha ya antigen e frɛ no antigen no oh before 5 a.m. ntina mbaba na musu ati Odi kwesi asempa ba be obi ametia na no pay before 5 a.m. No kwasem na oboba no mu huo ma no ma ya de PSA poba o say we your friend no kon bedo enso wunya ni wani be hunu ke na so Nancy ho ebi na da haiti kokonte mu de mu adma why Mr. Anson bra ti me ka nyina me ka che Mr. Anson enti eno so ho asem da ha say Republic Press was say all eyes on MPP as party GSR4 super day enti nyabo abemenda si je yen kaya tiefo ni ahwefo say mimenda ebei super delegates conference no ye gina mu dendenden Adom branch ha say ye bebo wa manne efi bra bato ne be hyase akosi brebe ko na wieye crew ni bi ebi ko MPP headquarters ebi ko EC ebi ko centers ahodo regions ni nyina no ye cover ho nyina nti amanebo ne de we election headquarters kokromoti power no eye heya ene ye de amanebo no emma wonim say Adom brands ye sia ye yo eba no election a obi ene ho no betumi ede ne ho atoto yen nti ye ready ahobo ne nyina wiedru ayedi mu amane nyina ebre party mpanyifo chese mo ye bibia wo so mo ye abato no ebeye fire ne pepepeye ebeye dwuma nti CJ babia drade na mede wo wie na richoko ebribia nopa eye breakfast dia na eye richoko wontumi nka breakfast na wonyi richoko ensi nchen enti mo dining table no breakfast table no me pato ya hwe se richoko esiso ya abusuani nyina kwada ne nyina no a na mo enjoy nyame enka mo nyina mo ho na adofo bebre